srdačan i topao pozdrav iz Beča za gledaoce koji nas prate širom sveta, zahvaljujući Pink televiziji i mojim Bečlijama. Također veliki pozdrav koji nas prate putem Okto televizije. Dobro, mi smo ovde naši pa se često i srećemo u gradu. Dijaspora uživo će i danas prikazati mnogo toga. Kao prvo, da nas ima zaista u velikom broju u austrijskoj prestonici i da smo vredni, uspešni i veoma interesantni, da smo zaslužili da o tome i javno govorimo. Osim toga, u Beču se kao i uvek dešavaju mnoga događanja, inicijative, interesantne teme, tako da verujem da ćete i ovog puta uživati u druženju sa nama. I vi se možete uključiti u stvaranju emisije tako što ćete nas pozvati, predložiti temu ili gosta ili pak neki događaj koji može biti zanimljiv za sve naše gledaoce. Broj telefona redakcije vidite na ekranu, a mi se radujemo svakom vašem pozivu. Znam da vam je najvažnije da se upoznajete međusobno i zbog toga smo i danas pozvali veoma interesantne goste, da ih kao prvo predstavimo, ali i da prikažemo njihova interesovanja. Sa druge strane, stalno se trudim da vam saopštim neke veoma važne informacije iz našeg grada koje možete primeniti u svakodnevnom životu. Zapamtite, najvažnije je biti dobro informisan, a pored emisije, tu je i naš portal www.diaspora.tv koji svakako trebate posjetiti jer tamo svakog dana objavljujemo neku novu važnu informaciju ili vest iz našeg grada. Vidjet ćete razne teme, projekte, događanja i još mnogo toga. Možete pogledati i sva izdanja naše emisije Dijaspora uživo.